Dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o Europride-u ili vam paradi ponosa u Beogradu. Koliko ljudi uopšte zna da će biti parada i koliko ljudi zna kako te parade izgledaju. Ja ću vam to pokazati u ovom videu. Kako izgledaju te iste parade i šta rade ti ljudi na zapadu. Iskreno se nadam da YouTube neće blokirati ovaj video. Vaše stavove o ovoj temi ostavite u komentarima. Parada je planirana da se održi zajedno sa nizom manifestacija u Beogradu od 12. do 18. septembra ove godine. Te manifestacije podrazumevaju predavanje po školama i vrtićima, ali i manastirima i crkvama. Kako nezvanično saznajemo, parada je otkazana, a već su se pojavile slike sa obaveštenjima o Europride-u u Zagrebu. Ne znam koliko je to tačno, ne želim to ni komšijama. Parada je otkazana zbog problema koji u narednom periodu očekuju Srbiju, kako na polju bezbednosti zbog situacije na Kosovu i Metohiji, tako i na zdravstvenom nivou zbog korone i majmunskih boginja, a i velika većina građana Srbije protivi se održavanju parade pod navodnicima ponosa. Ja iskreno ne znam zašto se to zove parada ponosa. Pojedine ankete su pokazale da preko 90% građana Srbije ne podržava održavanje ove manifestacije. Takođe je prošle nedelje održana litija protiv parade. Nezvanične cifre kažu da je bilo oko 50.000 građana. Najavljena je još jedna litija 28.8. ove godine. Takođe, pojedini simpatizeri i organizatori parade najavljuju da će svakako šetati na glavne manifestacije 17.9. i da će održati protest ispred Skupštine. Pripadnici LGBTQ populacije mogu da rade šta hoće iza zatvorenih vrata, ali ono što oni propagiraju i ono što oni hoće da nam uče decu ne dolazi u obzir. Lično, poznajem nekoliko ljudi koji su bili na tim paradama i mogu da kažem da su svi složili da je to nešto odvratno, jer to nisu samo ljudi koji šetaju obučeni, mašu zastavama i pevaju i plešu. Ne znam da li ste svesni šta se na zapadu propagira. Pogledajte u ostatku videa. Her name is Greta Filter, and she is the Queen of New York! Everyone around the world should celebrate Pride. I mean that you're special. Yeah. And loving. Yeah. Yeah, Pride does mean all those things. So what is Pride? About people who are queer, and queer is two people of the same gender who have crushes on each other. You think kids should be at Pride? Yeah. Usually they mostly experience in stories straight stuff. So it's good for kids to also know about queer stuff. I am non-binary. Yeah. I have the perfect cape for it. Your flag. Yes. It is fantabulous. I don't care if anyone says no if this is not fantabulous, because it is fantabulous. It's a really fun experience being a part of the LGBTQ plus community. Do you have any advice for adults who are figuring out who they are right now? Of course, if you're not sure who you are, it's okay. Tell your parents, your friends, or anyone. I bet you they're gonna support you a lot. Everyone should have a fair place in this world. Do you think it's important to talk to kids about this stuff? Maybe if there's a big group of kids, they can spread the word. Oh, you think kids can get the word out? Yeah, I really do. It's important to talk to kids about this stuff because if you don't, they could have made a big change that you never knew about. Kids are very powerful. Oni žele da maloj deci od 2 godine pa nadalje nameću svoje stavove i mišljenja. Sa decom je lako manipulirati, tako da imamo slučaje da deca od 2, 3 ili 4 godine požele da više nisu dečak ili devojčica i to im se dozvoljava, a roditelji su ushićeni zbog toga. A zapamtite moje reči, sve ovo je samo uvod u legalizaciju pedofilije. Kao što je nekada homoseksualizam ušao na mala vrata, sada ulazi i ovo. Dokazi su svuda oko nas, samo ih ljudi slabo vide. A prava parada ponosa je ono što ću vam pustiti sada. Hvala na pažnji.